أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إبراهيم مسلمان أم إيرو برنامه كدي بهفدورنا دي تجارت خدا دا آلش ورش خدا فروتن و كرياري خدا گرك أم درست بن گرك مرحمة ما هبه کامیزم به خدای عالم چیز مرد بیجه نساء suresi ayet 29'da Ya eyyühellezine amenu Ya geli ve insani guve iman aniya peşi gram bavermend bin duvra baveri ke qanc merahabe la ta'kulu amwalakum beynakum bil batili والنخن مال هفدود نقبنا هفدود باطلي والنخن Demek ki Müslümana bu batılı çiya yani goyak haksızlığa il havdu bu ki aşırı fiyat yak jhavdu kazanca bu ki ya jhavdu kar bu ki yahut da mal havdu ki mayi amje bisteynin illa en tekuna ticareten an taradin minkum illa ticareteke go her du ali jhavdu rast bin گرام تجارت کولو بهفدوره بکن خدای عالم قارشمیشی تمام تشتیمد به جبرولو ام عبد خدینا ام هاتن شیاندن sorumluluk کما هیا demek ki mesela inna Allah kana bikum rahima خدای عالم بما رحماوی زحفا بری آیت بری سونا آیته ولا تقتلوا أنفسكم ون نفس أخوة نبنى انتحاره وكد بردا وكا مرف خو بكو جي وقت مرف مال خلقي بخوي وكا مرف حلال وابكي وكا مرف خو انتحار دكي جوه كي قد مسلمان خودي أم ويارمش کرنا خودي أم شيار کرنا گوتي تشتي ولو أصلا نكن مز پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبنوی دا امضا کی آویتیا حدیث کی خوش گوتیا کامل بحسنن التاجر الصدوق او تاجر راست و امین تاجر راست گوتن خدا راستا نو که ایرو گو صندوقن به والله ما 500 کریه حل بو کیب 300 کریه او سون دوا جواره تفت بنا اوبال ایدی وارث واجی نکارن ایدی وی باری هلینن ازمرم فابقى غنم بدا مثالا نا غنم خو بدا نا فرابكا الامين گرك امين بي يعني وقت مالي فلان كستان گروي مالي وقت ودا اودمش بكي گروي مالي دستينه اما بحفتي كي مهكي نادي ويا دستينه بمهكي بينج مهانادي demek ki Müslümana tacir rast و امین ایگو گوان پیته او انسان او تاجر راست و امین گوانجا انسانا پی هیا دگل انسان دگل پیغمبر را حشر دبی و الصدقین براستار راست دبی نابی ویجی ده دانین راستو yani گو راست خبر ددی و شهدای دگل انسان شهید را حشر دبی اما اگر گو نولو به ویوکا قارون را ویوکا فرعون را ویوکا هامان را وقتی فروکر به و بوارا حشر ببی گلی مسلمانا demek ki جبو گو مالش verişe ka huzurli hakkaniyetli go am bikin gereka İslam'e rekama çizmiş kiriya. Çizmiş kiriya go am hinek asası ticareti gereka am zanibin. Demek ki Müslümana gere am de her tiştide halal ve haram ekwa am sual bikin nel meje teneda nedroje teneda. Gere am bejin hanna ba mela be makaf ticareta go am dikin halala ya harama.
وقتی گو مالی گو ام ضعف yani صدی 200 صدی 500 گو ام کار بکن اویا نه تجارت که راسته جوی که گل مسلمانا ام اوجی بین نوی دزیکا گو ام انسان دکن عینی هكذا مثلا مريك خاني كي تفروشي بلكي بتريليون كي كريا اما ب 2 تريليون تفروشي بنا اصلا تجارتك حلال نينا جوية كي قالي مسلمانا كاري زعف قرب ورساجلق اوانا جي دكبي حرامي دا جوية كي قالي مسلمانا ناخوا مؤمن قرقت تجارت اخودا قزانجا حلال بكي اما وی sorumluluğu وی حسابی روژا قیامت دن خوده دیمه گلیم سمنا جبوگو ام ثروت اخوا ثروت که مزن قتل بکن yani ام کار لی بکن ام دچن چتکن ام گلک ریه نباش ام سریل وادخن جویه که گلیم سمنا ناخوا گرک ام واتشتا ام زانبن گو ام حفظا خوش واتشتا بکن İnşallah Teala ve Xude dehaj merazi be. La darara ve la dirara. Peygamber Xude aleyhissalatu vesselam bece ne yani karşı zararı asla merev zararı ne ki. Jüve ki gel Müslümana gerek merev karşı zararı merev kar bidiye da. Merev kanciye bidiye da. جوی که گلی مسلمانه الا ماله یکی ماله مرا خواره گره مرا بجی ماله خلقی بخوی نه اصلا تشکی و ساتنه یا میش پیغمبر خودت حدیث کدیده علیه الصلاة والسلام بجه من غشنا فلیس منا ایگو ما بخاپینه او نجمه یا دیمه گلی مسلمانه مرا انسانا اصلا نخاپینه مرا انسانا اصلا تجارت خواب حلالی بکی تشتی گو خوده جمره گوتیا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام جمره گوتیا گره امویر ریه تعقیب بکن دا آلش ورشی خدا ام حلالی بکن گره که ام براستی بکن گره ام درست بن گره ام گوانجلی بن گره که اصلا ام اسراف مال خوی حلال دجی داهی ام نکد نخوا ام ویچاخی ام بنا تاجره کی قنج تاجره کی دریا ابو بکر صدیق دا مز گلی مسلمانا امام حنیفی نعمان کره ثابت قماش فروش بو دبی وقت تجارت دکر دبی دهن قماش ویدا لکدر کتبون دبی او مال بکیمایی yani bize dahi frot bu ortağıydı. Vakti guhat golem amma lehana bikemai frot ya. Ve got bخوازه از بحرات دمتا اما اصلا از وی مالی گو بساغلمی ناد مخلکی از حلال و ناکم جوی که گلی مسلمانا گره امجی وی مال خراب وی مال نقنج اصلا ایگو دابه مب تمامی جی وی حلال ما کربه ام حلال کسی ناکن ناخوا اگر رونه ما خرابو به اگر گو مثل زیتونه ما خرابو بن اگر گو عیبک الحیوانا مهابه العربا مهابه تشتی مهابه گرام وی عیبش خلکی را ببیجن وقتی ام نبیجن اصلا ام خودی گناه مزنن چونکه او انسان و تجارت آمده و zarar بکی گرام هجوات اشتها بن ناخوز عیب عربا خو با عیبیتی بفروشم دور کوي که مایته ده هیا از وجا از کار بکم او zarar بکی تشتكي ولو هيا نا اصلا تشتكي ولو نينا دي اسلامي دا ام حلال خودكن ام حسابك ما زندنا خودي وقرك ام جوا خطا وقر خدا عالم تجارت کا ساغلم تجارت کا قنج تجارت کا گوانلی بده مجي ان شاء الله تعالى گو امجي پیغمبر را بصديق را براستارا
وبإنسان شهيد رام حشر ببني إن شاء الله تعالى قاملو بكن كارد إيشي مدهايا قاملو نكن حرامي جيبه كارد دني نقدي مسلمانا أمي حسابك مزن بدنا خدي حفظة مجبي حسابي نباش بكي إن شاء الله تعالى ونتمن الأمانة خدي